treba otključiti 4x4, ja. Dobrodošli u naš novi video. Ja sam Ahir, sa mnom je Sumeja i naša prijateljica Sabina, a mi se trenutno nalazimo ponovo u konjičkom klubu Vranac Tuzla i danas idemo da jašemo, da u stvari isprobamo terensko jahanje, pa krenite s nama. Ajmo Jan. Ajmo. Ajmo. Ajmo Jana. Ajmo. Ajmo, ajmo. Ajmo. Je u redu da budu ovako blizu? Je u redu da budu blizu ovako? Dobro. Ajmo. Ajmo Jana. Ajmo. Ajmo, hodi. Jana. Ajmo vidi, opće udom, opće 0,5. Hodi da. Dobro. Aj, volim tako se odmah ono, reaguje. A nisam mi izgovorio, ono već što radno volim. Ajmo mrđe. Ima li išta ljepše ovako, ha? Da, ne, 100%. Uja, ne čijem se. Koncentriši. Ajmo Jana. Ajmo. Ajmo. Palka svjetla, tunel. Koje je ograničenje u ovom tunelu? Molim. Koje je ograničenje? 90. Ajmo lijevo. Bravo. Ajmo. Ajmo. Jana. Ajmo, bravo ja. Nogi.
Jesmo trebali... Ajmo. Jesmo trebali desnom stranom ići. Ajmo. Ajmo. Ajmo, Jana. Prelijepo, nema šta. Ajmo. Ajmo. Bravo, Jana. Ajde. Sad. Ajmo. Ajmo, Jana. Foto finish, jedna. Ajmo. Hajde. Dogi se nije ni oznojio. Redi. Super. Šta? Snim. Da.
Dogi, Bili! Moja. Ajmo! Ajmo, Jana. Jana se tamo zafura i tom Dogi 2 koraka i stani. Idemo! Dogi, Jana! Ajde, Dogi. Ajmo, Jana. Hajde. Ajmo. Pazi, lovci šćukama. Joj, jesi lijepo čovjek. Ajde, Dogi. Tako je. Ajmo. Asa! Ajde, Dogi. Koliko oni mogu ovako sad ići da ne piju vodu i ne jedu, kako to već? Oni su jeli, pili, tako da, a uvijek se konj može napojiti među vremenu, tokom jahanja. Imamo tu mjesta negdje. Izvora, jel? A nije isključivo se mogu isključivo, ali imam malo palatu. Ajde. Evo, skubim se ljudsko za njim. Nije vratimo možda, mahe. Pa. Hajdi polukružno jedno. Jano. Ili ti Slovenija, kaj vi tu delate? Ovdje treba ključ 4x4, jel? Ajmo. Evo, dobro, evo.
Ajde. Ajmo. 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 Bravo. Hajde, hajde. O, jesi drag. Ajmo, Janu. Hodi. Jesse! Bravo, Jan. Ajmo. 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 Ajmo, Janu. Ne osjetiš noge, jel da? Samo nogama. Molim? Ne. Hoć. Ali da stavim kapitu možda. Ajde, rastavajte prvo ti konji. Rastavajte prvo ti konji. Bravo.
Samo staviti tamo negdje, tamo je odsjednice. A sve tamo staviti. Samo da ovo kad razbiješ. Evo, završili smo i naše prvo terensko jahanje. Prelijepo iskustvo. Nema gdje nismo išli. Baš smo se umorili. Evo, stavili smo konje. Ako vam se svidio ovaj video, bacite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u nekoj novoj avanturi. Ćao!